BioRich, kempen sehat sepanjang hayat. Sel kembali muda aktif regeneratif. Untuk mencapai objektif ini, BioRich telah memperkenalkan 7 produk di dalam satu yang objektif utamanya adalah untuk memperbanyakkan jumlah stem cell di dalam tubuh kita dan juga untuk memperbanyakkan mitokondria di dalam setiap stem cell dan juga sel-sel normal di dalam tubuh kita. Apa itu stem cell? Stem cell adalah sel yang boleh menjadi semua komponen-komponen sel-sel di dalam tubuh kita, daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Contohnya, ia akan bertukar menjadi sel rambut, sel mata, sel kulit, sel urat, sel tulang dan sebagainya. Inilah yang dinamakan stem cell yang boleh berubah menjadi apa sahaja sel-sel yang rosak di dalam tubuh kita. Whenever there is an injury or a challenge to an organ or tissue, a whole process of renewal takes place in the body to help restore optimal health. Soon after the injury, the affected tissue releases specific compounds that travel through the blood to the bone marrow. When the compounds released by the injured tissue reach the bone marrow, these messengers tell the stem cells in the bone marrow to divide and create new stem cells, which are then released from the bone marrow into the bloodstream. Slowly, the number of stem cells increases in the blood circulation. At the same time, the affected tissue releases another compound called stromal-derived factor 1, or SDF1, that attracts stem cells. As stem cells circulate in the fine blood vessels of the affected tissue and sense the presence of this compound, they stop in the blood flow and migrate into the tissue. Inside the tissue, stem cells slowly migrate to the very site of injury where SDF1 is being secreted. When they reach the site of the injury and come into contact with the damaged tissue, stem cells begin to multiply and then slowly transform into cells of that tissue. Through this process of amplification, one stem cell can become thousands of tissue cells. Mitokondria. Apa itu mitokondria? Mitokondria adalah powerhouse ataupun enjin yang ada di dalam setiap stem cell ataupun sel-sel tubuh normal di dalam tubuh kita. Jika bilangan mitokondria di dalam sel berkurangan, maka seluruh sel-sel kita itu akan rendah metabolismenya dan juga tidak cukup bertenaga sebagaimana sepatutnya. Our body is made up of trillions of cells. They all require energy to function. This energy is created within our cells, in the mitochondria. Here, food is converted into chemical energy called ATP. ATP is released by the mitochondria so cells can use it. Mitochondria consist of 2 membranes, an outer membrane, separating it from the cytosol, and an inner membrane, surrounding the so-called matrix. The area between these membranes is called the intermembrane space. ATP is generated at the inner membrane of mitochondria by an efficient mechanism. This continuous pumping creates a proton gradient, where the positively charged protons are attracted to the more negative matrix. When the protons re-enter the matrix through the ATP synthase protein complex, they catalyze the production of ATP. Sebagai contoh, di dalam tubuh kita, setiap 1 kilo berat badan mempunyai lebih kurang 1 trilion sel jumlah dia. Kalau berat badan kita 100 kilo, maka kita akan ada 100 trilion sel daripada hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki. Dari kajian yang dijalankan menunjukkan bilangan stem cell akan berkurangan apabila kita meningkat umur. Sebagai contoh, kanak-kanak kalau berumur di antara 9 hingga 10 tahun, setiap 10,000 sel akan ada 1 stem cell. Manakala ketika kita dewasa, setiap 100,000 sel hanya ada 1 stem cell. Dan ketika kita menjadi warga emas, berumur di antara 50, 60, 70 tahun hinggalah 100 tahun, setiap 1 juta sel hanya ada 1 sahaja stem cell. That's why mengapa warga emas apabila luka ataupun tercedera, dia lambat proses pemulihan kerana bilangan stem cell sangat sedikit, sudah menjadi kurang. Persoalannya, bagaimana kita hendak memperbanyakkan stem cell di dalam tubuh kita dan juga mitokondria. Kerana mitokondria ini pun sama. Ketika kita kecil, organ-organ utama seperti jantung, liver, buah pinggang dan sebagainya, rasionya ialah setiap 1 sel ada lebih kurang 2,000 mitokondria. Ketika kita dewasa, dia akan menjadi kurang. Setiap 1 sel ada 1,000. Dan ketika kita menjadi warga emas, setiap 1 sel tinggal lebih kurang 100 saja bilangan mitokondria di dalam 1 sel di organ-organ utama. Jadi,
bagaimanakah kita hendak memperbanyakkan bilangan stem cell dan juga mitokondria di dalam stem cell dan sel senom ini? Caranya ialah amalkan produk Biorich, terutamanya produk Alpha Vera Cell yang berfungsi akan memperbanyakkan bilangan stem cell di dalam badan kita. Hanya selepas 1 jam penggunaan jus Alpha Vera Cell, peningkatan stem cell di dalam darah kita akan meningkat sebanyak 30%. Manakala strategi untuk menambah bilangan mitokondria di dalam setiap stem cell dan juga sel-sel normal, amalkanlah jus goyang ya, kerana dalam jus goyang ini ada bahan yang dinamakan NMN, Nicotinamide Mononucleotide, yang akan bertukar menjadi NAD+ apabila di dalam darah kita, iaitu Nicotinamide Adenine Disnucleotide, yang sangat penting di dalam Krebs cycle untuk menghasilkan tenaga yang kita panggil CAC ataupun citric acid cycle ini. NAD+ akan diperlukan sebanyak 3 kali molekulnya untuk penghasilan ATP, adenosine triphosphate, yang akan menghasilkan kalori, tenaga di dalam setiap sel-sel tubuh kita yang jumlahnya triliun-triliun bilangannya. Jadi untuk kita memperbanyakkan stem cell ini, tak perlulah kita untuk pergi ke klinik spesialis yang kita kena belanja sampai RM100,000 untuk para doktor spesialis menebuk tulang tungking kita ini, ambil darah dalam som-som tulang itu, kerana di dalam som-som tulang ataupun mirror bone itu ada banyak stem cell dalam tu. Seterusnya dia enrich, akan diperkayakan menjadi lebih kurang di antara 5 juta hingga 50 juta stem cell, dan seterusnya akan diinjek semula ke dalam saluran darah kita supaya stem cell kita banyak. Kaedah ini memang berkesan, tetapi kita kena keluar belanja sebanyak RM100,000. Jadi dengan kita mengamalkan 7 di dalam satu set produk Biorich ini, kita hanya belanja lebih kurang RM520 sahaja. So, kita akan jimat sebanyak RM99,480. Dan seterusnya, 7 di dalam satu produk ini, dia akan mencipta satu ekosistem lengkap untuk stem cell, menjadikan kita kembali muda, aktif, regeneratif.